Shalom, selamat pagi Bapak yang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu paribata bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na marhabang senoguri atas puji-pujian apa terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu bani panurang sogoton. Malas tumang uhur nami Tuhan. Ya somani ham, ijagai ham, iramoti ham, jana isarehon ham hanami, ase bui puho, das kubadi panorang sogoton. Bani nasioli pukah kanami horjanami sigano pari, urasi ham ura papikiran nami, ase ibaga sapasingon na humbamu tongon hanami, mandalani kuluk nami sigano pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, selama nami rapa kontonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siya marian bani panurang sogot ngarion. Nabuhay sisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan si Gano Pari Bata sa Darion, Jumat tanggal 24 Februari tahun 2020. Aima tersurat bani buku Efesus bindu 2 ayat 10 na makatahon sonon. Ay jadi-jadian ni do kita na tinopah ibagas Kristus Jesus bani horja na madear. Hujay do kita ipasirsir na ibatahinan ase ibagas ay kita marparlaho. Malas tumang do uhurta bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo humbani nukah ni ibotoh kita lau hujah kita tujuan ta rosi ahado na iparayak kita. Ayma ase marhitihon ni hata on Apostel Paulus pe hubani Kuria Efesus manokanhon bahasa hajong-jongan ni halak na porsaya maningondo takas ay na parlobe sahali maningondo ijolong uhurta bahasa halak Kristen ay ma jadi-jadian ni nebata. Totu pasal on lang pala maholra yarusi kita halani aha halani bodo urah jupah kita itongah-tongah ni parguluhanta na ija barang buatan atape na pinatupan ni tangan atape na ipadiar tangan nagati isobut handmade pakon na buatan pabrik. Toto'y taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonay do humani na ilukis pakon gambar na icetak. Totu mahalan ay ma anggo gambar lukisan pakon na pinauli ni tangan songon misal ni ulos atau pehiyo ya sendok kumbani hayu sipatu buatan tangan mahalan do haganupan ay halaniaha halani ia istimewa. Sonay mahoma sa sitong ni maningon isa dari hita dirita sebagai halak Kristen bahasa hitaon ay ma jadi-jadian ni naibata. Artini na tinopa ni naibata, na jinadihon ni naibata sendiri. Ase mempengaruhi tumangdo bani horjata sonay age sikapta sigano pari tergantung sonahita memahami atape mangarusi jadi-jadian ni ise do kita on. Tinopa ni ise do kita. Jadi anggot porsaya do kita bahasa hita aima tinopa ni naibata totu hitaon aima jolmana istimewa ilobe-lobe ni naibata. Halani ay gabe iramot kon hitama keistimewaan ta ilobe-lobe ni naibata. Sonahado ay kita menjaga keistimewaan taay atapi hasurungan taay ilobe-lobe ni naibata bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu anggo jadi-jadian ni naibata do kita
Seng ongga jadi-jadian atau penatinopa mengatur si panopa. Lang ongga masa si panopa tunduk hubani na itopa. Na totu sonay mahumani ibagas parguluhan ta si gano pare. Ulang dasdong itong-tongah taon na madabuh kita bahasa kita do na manutuhon tujuan ta. Nasa sitong ni nebatado na manotapkun tujuan ta halani jadi-jadian ni do kita. Sesedo nebata na tunduk hubata. Tetapi kita selaku jadi-jadian ni nebata maningon do hape tunduk hubani naibata. Artinya ay bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Napadua kon maningon do ibuto kita takas. Ito pa nebata kita atape ibentuk nebata kita gabe jadi-jadian ni ayma ibagas Kristus Yesus. Tujuan niya ayma ase tarbahin kita makorcahon horja na Maria. Nah, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijon magati humana paduahon gati terbalik jupah kita ibagas parguluhan ta si gano pare. Bahkan jupah kita do bani prinsip ta bani sikap ta. Nini uhurta horja na Maria nani horja honta si gano pare martujuan aima ase jupahan haguluhan si sadokani dokani kita. Nah, hape sa sitong ni bapedang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na mambahen gabi si parupe kita bani haguluhan si sadokani dokani aima idop ni hurni nebata na dop mambahen kita gabe jadi-jadian ni gabe na tinopani. Ang gosonay, ahado artini horja na Maria anggo sidolaho maparayak halua honta anggo sidolaho maparayak haguluhan si magira totu maningon takas do bata hita ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Idop ni hurni ne bata na doma manotapkon jana manjadihon mambahen hita gabe na tinopani ibagas Kristus Yesus ayma ase boy do hita makorjahon horja na Maria. Artinya ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus idop ni hurni ne bata marhitihon ni pagkopkopon ni Tuhan Yesus Kristus halua honta ibagas Yesus Kristus sedo pitah bani dirita sendiri. Sedo pitah bani halua honta sendiri. Tapi ase marhitehon ni halua honta, marhitehon ni guluta, lambin roh bueni matongon na maluah ilobe-lobe ni naibata, ilobe-lobe ni Tuhan Yesus Kristus. Artinya ay ondo tujuan humbani mukahni nahinan. Artinya ay humbani mukani sanggah maridop niukur na batahu bata ipaluah kita marhitehon ni pagkopkopon ni Tuhan Yesus Kristus ayma tujuan ni nebata laho pasirsirhon kita ase talup janah marguguh kita makorjahon horja na Maria hubani hasomanta jolma. Ase ulang lupa kita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus gabe halak Kristen kita ayma ase gabe susian ni Tuhan Yesus do kita ase marhitihon ni perguluhan tahoma lambin roh bueni mahomani halak naman calo haluahon apa hidup nihur umbani Tuhan Yesus Kristus. Ase maningon do ibere hita dirita tetap mangkulu ibagas hidup nihur ni Kristus ase tarbahen hita makorjakon horjana madear jana bui ideihon bui halak ibagas parguluhan tasigano pari. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa.
ase jupah tongon ibagas ganupan pargulmiton nami si ganupari. Bahasa hamdo tongon na doma mamopo hanami jana humbani mukahni pasirsirhon hanami ase ihorjahon hanami horja na madiar na hinarusukon ni hurmu ase marhitihon ni horja na madiar na ihorjahon hanami si ganupari lambin rohbui ni mahumani halak nambandaihon bagal ni hidup ni hurmu na tongtong pasirsirhon hagano halak na porsaya ase tetap marbuah ibagas horja na madiar na hinarusukon ni hurmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Oras bata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon lambin iahapkon hita bahasa na batasan diri do na pasirsirhon hita ibagas gulung taon ase tetap hita makorjahon horja na madear domu hubani na tinotapkon ni bata ibagas hadirionta ase maningon tetap do ipakehon hita talenta na dong bata bahen hadiaron ni hasomanta. Shalom.